Umwuka mubi uri hagati y'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda ukomeje gutuma ibihugu byombi bishinjanya ubushotoranyi. Ejo kuwa kabiri, Kongo yashinje u Rwanda ku cyo yise igitero cyagabwe ku ndege yayo ya gisirikare. U Rwanda narwo ku rundi ruhande rushinja Kongo ko yavogereye ikirere cyarwo. Ibyo ariko leta ya Kongo yabihakanye, ahubwo yumvikana ivuga ko kuba u Rwanda rwarashe ku ndege ya Kongo ari igikorwa cy'intambara. Uku gushinjanya ubushotoranyi hagati y'ibihugu bituranyi si ikintu gishya, gusa bigenda bifata indi sura aho atari ubwa mbere indege ya Kongo bivugwa ko yavogereye ikirere cy'u Rwanda. Nyuma y'uko Kongo ishinja u Rwanda kurasa ku ndege yayo ya gisirikare, abaturage batuye mu mujyi wa Goma bemeza ko babonye umwotsi mu kirere ndetse bumvise urusaku rwinshi. Jana nilikuwa hapa ku barabara, tunasikia tu kitu kinalia. Ejo nari hano numva ikintu kiraturitse. Ndebye hejuru mbona indege, umuriro n'umwotsi. Twese twagize ubwoba dutangira kwiruka tugana mu kindi cyerekezo. Hashize akanya twumvise ko ari u Rwanda rwashakaga guhanura indege yacu ya gisirikare. Tukasikia kama ni Rwanda njoo inapenda piga ile Mirage yetu inaipiga bombe. Mie sa vile mukaji ya Goma mimi naangalia ke Rwanda. Nje nk'umuntu utuye Goma ndakeka u Rwanda rwaradushotoye birenze. Barashaka kutwereka ko baturusha ingufu, kandi ndatekereza ko niba bashaka intambara batubwire turwane ariko bareke kudushotora. Indege ntabwo iri mu Rwanda, yari mu kirere cy'Igoma, ariko bashakaga kuyihanura. Ilikuwa Rwanda, ilikuwa ingali Goma, meya akaipiga bombe. Sisi tulikuwa tuko hapa. Twebwe twari turi hano tubona indege ya mbere ratambutse. Mu gihe ya kabiri nayo yari iri gutambuka nibwo u Rwanda rwahise rurasa isasu rinyura munsi yayo. Hagaragaye umwotsi mwinshi, abantu bose barawubonye. Nko muri metero 100 cyangwa 150 ndatangiye kumva urusaku rw'indege rudasanzwe, nuko numva ikintu kiraturitse. Ako kanya nibwo nahise nibaza ko indege ikubiswe n'ikintu giturutse ahantu ntazi. Indege yatangiye kugenda buhoro ijya kugwa ku kibuga. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Madame Yolande Makoro mu itangazo yasohoye yavuze ko indege ya gisirikare ya Kongo yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ari ubwa gatatu ivogereye ikirere cy'u Rwanda ikaza mu karere ka Rubavu hafi ya Goma. Yavuze kandi ko ingamba zo kwirinda zafashwe, anavuga ko u Rwanda rusaba Kongo guhagarika ibitero. Ibi bitero bibiri bya mbere u Rwanda rushinja Kongo byo kuvogera ikirere cyarwo byabaye umwaka ushize mu kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12. Amavideo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye ibishashi by'umuriro n'umwotsi, ariko nyuma indege iza kugwa ku kibuga cya Goma. Umubano w'u Rwanda na Kongo warushijeho kugenda uzamba, aho ibihugu byombi byakomeje gushinjanya gufasha imitwe y'inyeshyamba. Aha Kongo ishinja u Rwanda gufasha no gutera inkunga M23, ariko u Rwanda rukabihakana. Ibi birego Kongo ishinja u Rwanda bishimangirwa n'impuguke za ONU, Ubufaransa, Amerika n'Ububiligi. Ku rundi ruhande ariko nanone u Rwanda narwo ntirwahwemye kumvikana ruvuga ko Kongo nayo ifasha kandi itera inkunga umutwe w'inyeshyamba za FDLR, ibyo Kongo nayo yakunze kumvikana ihakana. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.